hari umugabo hejuru wambaye umwenda w'umukara ukoresha prophetic Zosophia. Hari ikibazo nkubonyeho, ariko ku izina ryawe numvishije ijambo nata. Urihe nata. Ufite ikibazo gikomeye cyane. Alcohol zarakurenze cyane, inzoga zarakurenze, ibiyobyabwenge. Ndi hano kugira ngo nkubohore nata. In fact, you used to stand your husband. Mu by'ukuri wigeze But you moved from Johannesburg. Wigeze kuba muri Johannesburg So you can be delivered. kugira ngo ubashe gukizwa cyangwa kugira ubanze ubashwe kubohoka. Nata ari kuyoshaka. Nata uri hehe wowe nata? Imana yakuziye umwuka wera kuvuzeho. Wowe uri hejuru. Nata ndi hano hejuru, amanitse ukuboko. Ndi hano papa. Nata, ese nakubona? Ese nagufasha nata? Yego papa, fasha. Ese nagufasha? What is this? Ibi ni biki? Help me, Papa. Wait. Anticosemeticide. What is this? Ibi ni biki? Anticosemeticide. Ni kwibaza cyane ijambo Nata. Nata. Papa. I know you don't know this name. Do you know this name? Iri zina urarizi? Ndabizi ntabwo urizi. Which one, Papa? Anticosemeticide. Iri zina. Can I remind you? Sinakwibutsa. Yes, Papa, remind me, Papa. In your pockets. Mu mufuka wawe Yes, Papa. There are some medication. hari imiti. Yes, Papa. Yego nibyo papa. Oya tonde. Urarenze papa. Mumuzane bisohore hanze yo miti. Abikuye kuri comment side. Aho bita comment side mw'ibyo vuriro. They are written. Byanditseho Facts that do with your liver. handitseho oliva. Have answers, Papa. I prophesy. Ese na hanura. Yego hanura. Divine encyclopedia. Paranormal seer. Prognostic preambulator. A.K.A. Bazooka. I was born to prophesy. Navutse kugira ngo mpanuwe. Ese mbikore? Daddy, the medicine is here in his pocket and it's written anticosemeticide. Yego rwose byanditseho anticosemeticide. The way I pronounce, you're even afraid to pronounce. Daddy, exactly. Ntabwo watinye kubivuga. You saw it. Wabibonye In the realm of the spirit. Yes, mu Papa. mwuka. I see you were actually in Johannesburg. Yes, Papa. Hano mbonye mu by'ukuri muri Johannesburg. You had a friend. Yes, Papa. His other name is Tabiso. This man used to take you for drinking. Yes. Wari ufite umugabo izina rye mu Tabiso, umugabo wigeze gufasha kujyana kunywa ibiyobyabwenge. Papa. And you were running away from him. Wari kugenda kugenda umuhinga cyane. You came to Pretoria. Niyo mpamvu wagiye muri Pretoria. Papa. Yes, Papa. Where you are staying, there is a name called Elizabeth. Elizabeth Aho utuye ubu none hari izina ryanditse ryitwa ngo Elizabeth. is something. Elizabeth Court, Papa. That's the house you are staying. Room Yes, mu nzu urimo utuyemo wa Elizabeth. number 5. Room number 5. Mu cyumba cya 5. Can I prophesy? Ese na hanura. Rwose hanura n'ibyo uri umunyakuri. Muriro imbaraga z'Imana ziri gukora cyane. Imana igukoreramo umukozi w'Imana turakwemera.
Fearless general. Because in the realm of the spirit, kubera mu rurimi rw'Imana Yes, Papa. this is when I see you having problems now. Yes, Papa. iyo ndi mu muriro w'Imana nibwo aka kanya nkunda kubona ibibazo byinshi You were now, when you were there, you were working before. Yes, Papa. And now you are jobless. ubu ngubu nonaha uri hariya warakoraga ariko ubu nonaha nta kazi ufite I'm jobless. But when you came here in Pretoria, Yes, ariko Papa. you are living two lives. ukiza muri Pretoria ubaye mu buzima bubiri butandukanye Yes, Papa. A Christian life and ubaye mu buzima bwa gikristo a sinner's life. ndetse n'ubuzima bwa pagani Last year only, umwaka ushize last gusa year, Yes, Papa. you had 5 girlfriends. Yes, Papa. warwanaga Hey, prophetic wari ufite sniper. abakobwa b'inshuti yawe batanu yego nibyo papa Shooter. Prophetic sniper. Measure. Prophetic stratosphere. Okay. cyamurenze cyane too much papa urarenze cyane Because when I look at this girl, iyo ndebye kuri aba bakobwa go somewhere, because this is a problem that you are facing as I'm speaking now. Yes, Papa. kuko iki ni It's like there is ikibazo nothing that is moving. uri guhura nabyo kuko ndi kuvuga nonaha ni nkaho nta kintu kimwe kiri kugenda Major. As you went in this place to look for a job, Yes, Papa. you were, in fact, the job which you were looking for, Yes, Papa. you were not given. Yes, Papa. kazi ntabwo A ugeze blue ukabona car, a car blue in color, Yes, Papa. with ndi your kubona friends. Yes, Papa. And you were so much disappointed. Yes, To Papa. a level whereby you said, I'm going to go to drink back the beer. Yes, Papa. You went to drink some wine. Yes, Papa. wagiye kunywa wayine Of the wine is Robertson. wayine yari yanditseho Robertson You are too much. You are forensic. You are major one. urarenze cyane uri major one uri generale My umuyobozi story ukomeye must change. In fact, when you took this, you were so drunk. Yes, Papa. umaze kunywa iyo alcohol warasinze cyane The problem with your liver wahise ugira ikibazo ndetse mu mpyiko zawe being damaged because of alcohol. Yes, Papa. impyiko zawe And the Lord zarangiritse says kubera to me ubukonje that you are struggling, you have got no money, nothing is moving. kuko ndi kubona yuko ufite ibibazo cyane nta mafaranga nta na kimwe kiri kugenda Somebody say my story must change. abantu mwavuze ngo Can I change the life of ugomba Fatima guhinduka now? ubuzima bugomba guhinduka Can I change his life? Can I change his story? ese nahindura ubuzima bwe First thing, I will deliver you from the spirit of alcohol. mbere na mbere ndabanza nkukize cyangwa se nkubohore umwuka w'ubusinzi Secondly, the Lord Almighty will open your life tonight, not tomorrow. Now. icya kabiri imana irahindura ubuzima bwawe ntabwo ari ejo ahubwo ni nonaha Yes, Papa. Receive, Papa. yego ndabyakiriye papa ndabyakiriye cyane Now, just touch No. his chest. Touch his chest. ufate mu gituza cye In the name of mu Jesus. izina ry'imana yesu You'll be healed. You'll be ugomba delivered. You gukizwa will receive your ugomba miracle kubohoka now. ndetse ugomba kwakira ibitangaza byawe nonaha ndabyakire vamo genda hanze muvemo genda sohokemo Prophetic story changer. umuhanuzi uhindura amateka haguruka 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 cyane rwose haguruka bikamfate umva komeye